nimba wari ufite umuntu wawe wateze bisi mu gitondo yaragiye Gisenyi, shoferi aho yicara nawe sasa bariya ni abantu aho bari bicaye, aho ni abantu bari bicaye. Yes, aho ni abantu bari bicaye. Ni abantu aho ngaho bari bicaye bose kandi bisi yari yuzuye. So nimba rero wari ufite umuntu wawe wateze bisi ya internationale mu gitondo, urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri none ubona n'uri bakunda abandi kugenda batandukanye. bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo n'abashitingi ntabwo iri kuyireba naho satwikiye buriya n'imirambo. Ayiwe data we mana yanjye we mana yanjye we, biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru. Ayiwe abantu ni hariya hejuru. mumanuke kwinjira abantu benshi bose. Erega hano harimo abandi bantu nanone nawe. Ese kuba mbira ni bumva ya migeze. Tamuzi. Ubu turamira abantu. Ikomagara rwazo badufashe reba abantu kumva. Tamuzi. Wabwiye abantu bakazamura abantu. Reba ukuntu umusozi wose umeze. Mwese turafata nde tureke ubuhe. Twagiye umva mugerageze nimba ufite umuntu ujya ukora ingendo za buri munsi, ubaze ino manuka ibaye muri aya masaha iguyemo abantu benshi, gerageza ubaze yuko nta muntu waba uzi waba uguye muri manuka cyangwa se n'umuryango waburiye mu manuka nawe amenye ko hari umuntu wiwe waburiye ubuzima muri iyi mpanuka, kuko iyi modoka iguye muri aya masaha nyuma ya saa sita. Ariko amakuru ndi guhabwa cyangwa amakuru ari kongeraho aka kanya, ishobora kuba abantu barokotsemo ari bake, kuko baravuga ko hafi ya bose baguye muri iyi mpanuka. Mugerageze ducicikanishe izi video ku mbuga zose nkoranyambaga tubamo, abantu babuze ababo kubera ino manuka bagerageze bagere ku bantu babo. Mugerageze dukore urukundo, tugerageze turebe ko hari umuntu wabona umuntu we waburiye muri iyi mpanuka, kuko imodoka nini ya bisi gutya iguyemo abantu barenga 30 kuzamura, ni abantu benshi cyane. Mugerageze turebe ko nta bantu baburiye ubuzima muri iyi mpanuka twaba tuzi hafi yacu. Mugerageze kabisa.